wirirwa ugenda ubwira abantu ngo nirwaga kuri TikTok ngo nari ntakibashije kuryamana nawe. Ndaryamana nawe wiriwe mu masiya n'amadubu, ndi umugore mu bunganiki. John ndakuzi, urabizi neza John, turaziranye. John none ukuntu ugenda unsebya ngo nashaka kuza muri Amerika, ugira iyo miliyoni $1. Ugira iki John? Vugisha ukuri John, ugira iki? Wowe wari ugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe, ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kandya amenyo. Are you serious? Really? Aha kanya mu rutugu rwanye ngira inkovu z'amenyo yawe. John, biriya byose navuye mu rugo rwawe, sinashakaga kwisanga muri polisi nge nawe. John, nubaha memory twagiranye, nubaha umwana, sindi umugore mubi, nturi umugabo mubi, ntituri abantu bo guhora turwana mu nda. Nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka, ndaguhunga ndagenda.